Antarikinya mweri jwa inana mwaka jwa ngirijiri mirongo iri na mugwanja ni wirigiro bwakwa kana mweri mwaka jwa ngirijiri mirongo iri na ithanthatu ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV nwithirite na muthenya jo muthongi na inkwirigira kinyogoro bwaku ni bwagirite kankugwate ogeni kirinteto cietu cia tha imwe cia ugoro mbitagwa Dorcas Wakaria na Antarikinya Jumamosi jite gukethirwa na mambura manene ja gukungwira Kimiru aria mwini uri kuma kamano wanto itomwari abanganite mambura jatwine cietu season 2 uri na kanya gakega gwicindira tigiti yaku kethira ugascan QR code rikiri TV yaku kagitene gaka kana uriongire mutandao jwa www.werudigital.co.ke ugachoke biuria 10 bibiothu na wagwata machoke jonthe no gwate munyaka kwethirwa uri umwe wa baria baga kujira mwago utarara kona scan QR code iri TV ne yaku tuchemania Skylar Garden Terechia Kasarani Jumamosi jete twine cietu twari Kimiru getu na twimbirie aini betu ugakurukirwa na ntuku ya narua jajani jamwe jajaria tukudhuranirite kirinteto cietu kudhurania kirinteto cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Thirikari kuria baria miunda yawe kuringithwa ni wagirithia bwandara cia nithi kujuriria maratasi ja composition akoro baria bonekaga kurirwa ni mpara mamburene ja Meru Festival guchumiria bakienda bangania ba mambura jeja gwikirwa mpine kundi kuma Meru Isiolo Tharaka na Embu kwiringanira mo na guchieta mite aria nandi bendekithitie kwathukana gwa Kirimara Kirimuri uri ume kiuma giketo riritano uri mibos kumere teretaga acid na rietwa collard Teto cia Weru. Mutegeri wa Weru TV ni tugukwira ututumire maoni jaku gukonia nteto cietu iria twetete na mbere kuthoma kagitene gakano utare rugono rwaku ruria ukenda ugatutumira comment yaku na tukethirwa tukithoma na monaniria wa mathithio ni Purity Richard gatwambirie nkiama ya miunda nthiguru neneo NLC ni gwete ogeni ene miunda iria irigiri kuringithwa ni wagirithia bwandara cia nithi hujuriria maratasi ja kuriwa ontuburia bwabwirite kana bubwirite kwambiria ntukwerujo mabitha ba NLC baugite othondeki bugeta na mbere kiri miunderia ene bari bakuejana rutha kiri mukandarathi akiaria county commissioner wa Tharaka Nithi no ritie ene miunda baba batikathikire nguto ciorongo iri gutambwa kuga thirikari tibaria Martin Mugambi gatomenyithi ya maya minda ndeni ya nthiguru ya Kenya atio National Land Commission ni thaganitie ne minda ire karingithwa ndagache ya nithinga cheti ya kithirikari. This is in the National Land Commission calls upon persons who have an interest or claim in the land shown in the schedule here below, which the Commission intends to compulsory acquire for the proposed realignment of Nithi Bridge along the Makutano Embu Meru A9 road in Tharaka Nithi County. Kuringana na mwerekiria kirinkia menom ngazeti no irutitwe kiria kari kenda bathi bakauge mende no yao mende no erothura valuation go tarirwa merigo na nyuma ni kuriwa to appear before the commission in person on the date and the place shown to inquire into A, issues of proprietor of the proposed acquisition, B, issues of compensation, C, any other relevant issues. Hiyo ambayo imesemwa the schedule below imeandikwa hapo, kila mtu ameandikwa plot number yake na mahali tutakutana ni Mudhambi
DCC's office. Ba kiaria kiri gikaro kia ombari chia mwangari mwe muthenya we munthenkia meno yugite baraba nenkanire menda agukabere na hari Henry ikuo kamberia kurutirwa wira na mono kwenjirwa ikingi kule chini mahali watajenga zile column, na leo asubuhi tumejulishwa kwamba one column will take about 3 months ndio ishe. For this project to be complete quickly, ili ishe haraka, lazima waanze kufanya those columns. So zile columns zitaendelea kuanza kujengwa kwa zile sehemu ambazo tumepeana early entry. Kamishna David Gitonga gikaroni gikiauritia karibati kaombe kwingirwa kana guchocherwa ati batire wa thirikari. So far we can say things are not moving badly. We able to make progress. The inquiry exercise will begin from tomorrow 5th up to 17th of this month, and from there now we've already have made a major milestone in the process of the construction of Nithi Bridge. Again, I would like to say that so far we also having the opportunity from tomorrow to serve those who will be affected by the process of early entry. Keri potrandeto chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nyuma ya mambaraja untwereja Amiru Festival kugea nyenje mbicha cia ntubakuru kithirunkwa mitandao ne bari na mpara na nyonta bagitaririo ria bachithere kienine kia Carnival nyuma yao kwairwa baikitwe garune ya Rais kenda kwariria mantu jamiunda na ndi akurubabani bachumiretie kwaririo ria gwakari kirero ariaro mwanya na Weru TV akurubaba barani bagikundi kia untwere kuma antubetwe kiongo bariuga betetwe tungiri thatu kugita rugendo kenda gwita kugira taito chemiundere beri bakaye wa nithirikari eritanjire ya kubera ni bwega nontubwa kuruira ochiathi barendo uchonkoni gukinyanirwa na bare abangania bamambra jeja gwikirwa mpene na kinyako bachokeria mbecha chiao. Edwin Gatobu arena riboti tareria Bakiaria nto baba kumantere chianto betwe kiongo gishiko kegembe nothi na baraba kuiba mwa baraba eterwe mbechi gikundije kumenyekana Tamiru Cultural Center ari mtu abwiri gwita shilingi ngiri 3 kenda beta garone Rais kunengero taito ndindi chemiunderere kisima riri gaire maumau ibadi garere mono mubango juju kugaruka na gwikwo kienine hoteli ne mwentere che Nairobi gwita kurumerio rwembo ku weri to ere miunda na mbia to ere Toeta tokenywa la uotebi aibua mtoto yaiu utesio aibua no rongo bu ala uakararia muchemanio Meru atwete tukaibua mtoto uyu kala turasoka turerwa coordinators beto coordinator wetu arajara twira mtu alitangiriza twithatu na tukurita mbesa ngiriza twithatu rira twetire nao antu tweta State House twetire Carnival tuteria antu babeta rwimbone betete State House nenya bakiojerwa mbia cio bero State House beta ni ile ici wetene kwa muntu wetu akatheru na muntu wetu akinywa ibathwane mbesa bia tutu muntu mbesa ngirizile na ngirie t-shirt bibi andiarie ndeweta t-shirt kana ona gui kaka thiringi yana ka Kaura thiringi yana na kwandikithia ni yana iune 150 na bangi batone t-shirt amuna bobo bariuga gutikyo ge kuruma bona na bire byare kuibyare into bya goro mono na bangi batenjo mbako bigora kwatwika tweta gikombe nege sai magana jaire tweta kuria kindasi negana arafu ekurubara na boto are abo bamoibo bona nyume kwaja ojo bamwe baranyara ukunyara impara ituize to kinyo bisine Rais kwetha kwenda kuria na kunywa na tokiuma kwetu na batu ngoma to tuizo bisine Rais yeti antu bakinyaro ke bakana bakayaura batu te muntu yote kana arumaganya kunda kento gaki andiarie kandone mamba njia kwa kianine oti kinya sai kinyambi kinyakerio kinyangala mote yo ayo nto wika ndariro impara na onde ariara inga inkwera ngekoro inkoro kwe bakunywa ndawa cia sukari kwe bakunywa ndawa cia blood pressure na kwe bakunywa ndawa cia mukingo lakini bateke nywa ndawa ira baina mpara riu kiribo indu angiche kithirikari kuthingatira untu bubu nondene enda mbechire bakuibe etiru icho ku kiribo na memba bangi bari icigo mwanya kaunti-ini ya Meru ukoni bubu abwithikira kuruba iba sokerwa mbeza cio na bari osokerwa mbeza cio batu tweta kuthiata monga kwa borisi
tweta mwangatha ikuandikithia kila kitu no ntu itukumenyora twathanirie mbeca cietu tukurombe tuthiatire mbeca cietu miaka rundi miaka utura tukira imbia untuku mbia kuri kurita 3,000 inya 5 6 tutwira usumbuka kianine nataka tuitwenga mbeca na tuimbeza kuma timao Mwangamiro itu Meru County ni yonde kabisa na tuikuma Meru na Tiania na Kinyimenti. Turomba thirikari ya Rais President William Samoei Ruto ituthiatire mbeca iu antu bacokerwe mbeca cio ira bacunirwe ntuku iu na inya ira ingi baturocu. Antune Ntoto Cheweru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Kaunti ya Tharaka Nithi ni etongeretie rutere ruru rwa Eastern aria baete namba 9 kiri kaunti 47 kiri mantu jegiwiti na mbere. Gavana Muthomi Njuki akiwatira kanya ge 11 kiri Uriti Ngugi akiringithanwa na magavana bonthe nthiguruni. Meru etionete kanya kiri kaunti irithithitie bwega aria kinya etongeretie aria iria etongeretie ni kaunti ya Murang'a kiri uthuthuria buria buthithitwe na kurekerwa ni kambuni ya Infotrack. Mwandiki nteto wetu Anthony Kathenya na guturetera riboti iji. Ringana na utwile bulobo didi tuni kambuni ya kudidi utwile Infotrack boko na Rutingu yubo ma gavana Kenya ngima liuni bona nitiati gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki noe gavana Murutingu yenkiro kikima gavana bonde ba kaunti jaba ndega iti gavana Njuki akinenkagira na mbia 11 kirima gavana bonde 47. Then number 12 we have Honorable Mutheki Njuki and Murang'a was given a score of 8 out of 10, so 80%. Togu ake thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ndia gavana Muthomi Njuki nio thirikari leo utirite akaribayo wira muno igitongagiria kaunti ino ya Eastern na kwithureria inyanya kiri kaunti ingi jionde Kenya ngima. In Eastern, Tharaka Nithi is the top performer, tying with Makueni at 48, and then we have Embu at 46. Kulingana na utwiria bobo thirikari ya gavana Muthomi Njuki ilutete Ngugi mbega kilumenyeri bwa lela umenyeri bwa ntwire na michedo wonjolithia no tali kuthiria mathina ma migunda amwe na kuthongomia utungata bwa ugima bwa mwili. The success of devolution cannot be measured by budgets spent or projects that are completed. Ultimately, service delivery must be measured through the lens of the beneficiaries, and that is Mwananchi himself or herself. The County Track Performance Index 2026 is a wake-up call that county intervention should respond to citizens' priorities, improve livelihoods, and inspire public confidence. As governors, we welcome constructive feedback because it enables us to learn, improve and re-engineer our operations. Amwe nogo kagita gaka kaunti ya Meru ndia gavana Mutuma Ntwaithinkia itiona ni tena okukiro sonko ni bobo ikionekanaga kwithurwa kiri kaunti ja muthia kiri utungata bwa mwingi. We are 1 year to elections. 1 year, I think, and 3 days to elections. Kenyans, be on the lookout. Elect leaders who will utilize your resources, hard-earned resources, prudently. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Murutira jwa siasa chia Kirimara ni jucokerete bubweru nyuma gikundi kiria giguciita mite iria ni ngwataniro ya Meru, Isiolo, Tharaka na Embu kwijamwe na kuunjia ntumiri ya Kirimara kugitokanira gatigati. Bari na Pawaso iri njira ya kurikithia wiru bwao kugwata mbaru yendekithia ya CS Geoffrey Ruko baugite ruterero West ni ruru ethirite rugiketha bunene kuma kiri thirikari. Iromba riao nandi ni kiri gavana Mutuma, gavana Abdi Guyo, gavana Njuki na gavana Cecil Mbarire kwijamwe na kuthingatira murunga mujuju jwa gisiasa. Muthuri Muriuki ari na Chikinya. Mete, Meru, Isiolo, Tharaka, Embu. Mete, Meru, Isiolo, Tharaka, Embu. Baraba kurea toita Kirima, Katobata, Katoetatea, Katobata, Lentore, Munya, Moturi, Kebuti, Mwangaza.
ni gikundi kia the Meru want na ndibara bashumiriti na kutha bakigwata mbaru minister wa mantu jege rutingu gwa mwingi ndene Kenya no weruku kimantu kwa kuwa kirima na wendi bwabora mnene nandi ni ngavana Embu Tharaka Nithi Meru na muna Isiolo beja mwe na kwaririo ntububu iri ngwataniro ikethwe gitetheire uteruru Engineer Roko, Engineer Moga, toe nyuma yenu na ito kwenda kuoria ngavana wetu His Excellency Mutumanto Ethingia, ngavana wetu His Excellency Muthomi Njuki, ngavana wetu Excellency Cecily Mbarire na ngavana wetu Nguyo turenda bwera eita reo kinya bo facilitate rwaria ro botore na kayo kamwe botetherie engineer Roko kenda twatura kirima ki ni kenda resources chietu antu ba Mount Kenya East itekauraira njirene tumike wikirene barugo mbere ni mantu jigi witu na mbere kugitikona ndene county Meru Tharaka Nithi de Kenya Isiolo na Embu ni magundu kura gwigukumo ende batumbete kuthabe kunika mantu jigi ruji Meru etona ndamu kinyemwe Tharaka etona ndamu kinyemwe lakini our brothers barato tuera nabo meake kuma 1963 na rueje bena ndakaine ndam bae na karemu ndam bena karae ndam bena viba ndam bena sasumua ndam nyandarua bena roiro ndam Kiambu bena chania ndam Kiambu bena viba ndam Kirinyaga bakinyeria ati atongeria ndere Mount Kenya West pate kugwata mbaru muno kithure kindiki kagita gakari utongerie ne batu wa Meru itwa supportere Jomo Kenyatta imakana tioma batu wa Meru itwa supportere Emilio Mwai Kibaki imakana tema batu wa Meru itwa supportere Uhuru Kenyatta batu wa Meru tugo support gasieta miaka iri niki nandi kagite gakithure kindiki ire gita ryo kinya bakeuga one time mantu tumekataa tujakataa tore a Meru tore a Embu tore Tharaka Nithi tore antu ba Isiolo itotwere ubo wa Tambaru since tuonere independence 1963 gakavogo akiraki na itwiche na arakia kagwe ora arakia gitara corona antu bagaicingira nyumba erua reto kwaria mantu akendeke akiraki agaichitha Rebeka Miano agaichitha ora ke Likinyanjui agaichitha erua re se waome agaichitha na mlima ipasuke Muthuri Muriuki World TV mutiriro Kangangi akari ntere chia bure batina mantu jamega ja kuga gukonia urio kumereria matagite kia Hussein Tabomiru na tigiti ya kiama kia DCP niwe Mugambi Manyara akari baba ni borotete Manyara ni kwagira gitumi atongeria bangi bare baguchwa gite na tigiti ya kiama gike bakimuria kuinyia na gutiga kureta mpangaratano kia mene kia DCP akimutegi na araniritie na akari baba baruire rwarera na ijini riboti yawe na njira enkinyaniru Atugani no tunetire DCP mbere bangi beja guti bangi bakeja antu bakara bakejaga na kinyaba usukume na wete completely weta wa munyoro ntuko mbere ikukwambiria DCP that is nonsense muntu kinya rega chagwa arari na tureta kwao kituo kiria kinya ciari ati kumenyekana twigwenga pio ini miari ya Mugambi Manyara raguchwa gitege seneta kaunti ya Meru akigera miguu ya gisesa muno kirenga baraba guchwa gitege seneta na kiama kia DCP kirankinya yari ku na muno migambo ene gikarata ke gutonyera Timothy Kithinji uraba gukindana no ikiri guchwa gitege ki miari ere meneretwo na karibaru ire bakiuga Mugambi na batikonengera siasa bangi ya heshima na kogupa pakawata mwana wao mbaru mwanka kethuranoni nawe Mugambi Manyara okeja kwenderia antu babure ugwa we thia ura bwa jiungire au bwenga ngavana wetu kawira ni ubukathithia bwengeti Kithinji ke DCP mantu jau tuterende kuma narua twenda gwecimu antu babure asao bati twenda gukura Kithinji na antu bao na round yeje Kitega seneta kegetana torine baba Kitega seneta kegeta bure Mugambi Manyara bati tuonete itwathurire mwaka twanjira twajokia seneta tigania oteke tuonere twathura kathuri muronge twasasa uthimenti tutombe ko authority watu antu babure tukathura Kithinji tukuthura uthimenti kaire iboko rathithirio twamenya kwe mantu bangite Kithinji
Ketora tukuibanga twambie kumaria mwana wetu. Timothy Kithenji mwana wa Bukona oju mwana wetu bana guciarwa na kurerwa na kuthomera guku akariba bebari rombe Manyara tigatonye siasa kiri kiama giki kia DCP nontu kiama gikuonania kina ngwataniro ogwe urio kiama kia mbasi kawejete gutonya jankamire erere mwarabu mbitaitira ntonye nda gwitonyithia ogwe we kuraja muno na gankwira mugambi Manyara batu itogwete Kithenji njara bwega sana na na Kithenji 24 hours na no ka Senator Omero Kango gambi Manyara kiama kia DCP ta kiama giaku kawejere wathira Kithenji kiama giko Kithenji no mwanzirisio kiama kia DCP na Kithenji no aspirant wetu uratugaruka Meru County o senatorial candidates ugambi Manyara ugoro kiama kia mbasi Oito atunyana biama ukinga antu no kiboraga ko mugambi Manyara tukwira atiri Timothy kana Timo mwana wetu na tukagwa nwe kimugambi Manyara ite mutene tukagita kabisa o tonya maigene tugaita o tonya rinyera twakuneka andi nko muromba netio giki nene agaturetera ciaca cia kiama naza kiama gitena thina no kwenda kuleta ciaca ciawe lakini atumumenyithie nya cireta batu tugwatirite mwana wetu na no tukaringira kura so eje kaora batu tukumumenya no tiro tukarekia mwana wetu na tumugwatirite bwega nyagweta kuga antu banja batimugwete tumugwete bwega kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera nteto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi Bwega mutegeri wa Weru TV nontu bagwitana mbere kuthingateria nteto cietu kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gati kuraja tugacokera na nteto nkuruki eririo iromba ria akaribathara kariria batumite kiri mwana wao munini wa Rais Professor Kithure Kindiki bakimwira abaringe njeki na muno kiri mantu jegi urimi Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner.
kwagarukire Utaka kanyakika kathongika gwete green. Yenange karibuni Ala Nontu mathaizetire ri na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ire kama yako kuigwa Kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongweterete amu bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imoduyo ko yotumerete Afya plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no ina vitamins ina minerals kino kwa tukalania wa nyomba hiyo zuzu nande Afya plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya plus ntimetingana tembea kwingi nikuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya plus nasho ishumutu motu te motu ya Afya plus zogore ndukenerere akwe nagwe gutigi ntukingi kiretaganja amweja murojo muthongi jo mugatejo thithitio bwega ntuko chiondhere ukiri nitunyunyaga chai na mugatejo thithitio na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakiri mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiriskuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona waretera nje kumugatejo mafuko ti mugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gwika oda turingire thimo kurukira 0722-872-315 mafuko bread, take pride in the bread you take home. kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi yenye na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandukene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turarore akwe nagwe yetu sako, your success our pride. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana nelelek yara tanale. Nikano
nyoru kandi kijira niveni zinguru anera takage kana na nkero kerenja sietu na ukatikana kila vandu vanthini ya Kenya igun agenge en member Kavagara Club. Nibwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingateria nteto cietu tugicokera uramenya ni kwithagirwa na mithemba nkabo ya skuma na aru aturimurika urimi bwa skuma ire ijikene muno ta collard skuma ire ikwerekana itithagirwa na acid na kwa ni njaga muno kuriwa na antu baria bethagirwa na thina ya gwitwa ni acid ni kire murimi uri ume ureterine Neli wa Kithinji. No sumbuka gane korongorerwa kana acid ya keuriria waruma skuma ya wethire ntuko ya narwa turithoma konie skuma ya mwanya na rieto collard iria itina acid. Mko na mkulima hodari anaitwa Jogo na usiku ya leo tuko hapa Nyeri Wambogo Show. Tumekuja kufunza wakulima kuhusu ukulima wa skuma inayoitwa Nathan F1 ama collard Nathan F1. Haya, hii skuma Nathan F1 it's an acid free collard ambayo mtu anayesumbuka na shida ya tumbo anakula bila kusumbuka ama bila hiyo shida acid kujirudia. Ukamenya atia mwanya jua sukuma ya wethire na ije ya collard. Rangi yake ni tofauti sana kwa hii zingine. Unaipata iko na some darkish, bluish, greenish color. Na tena kwa matawi yake ni mingi hata ukilinganisha na hizi zingine. The stem rods ziko zimekaribiana sana. So mkulima hata ikiwa kwa shamba anaitofautisha vizuri sana. Hii ni skuma mgeni sana na ambayo wakulima wengi ama wanaokula huko kwa soko ama wanunuzi wanaitafuta sana juu utaipata kwa wale wakulima wakubwa. Mawega ja sukuma ije ne jariku. Ni mzuri sana kwa mkulima anayefanya kilimo biashara. Na kwa siku ya leo tukiangalia sukuma inayoitwa Nathan F1 ina manufaa mengi kwa mkulima. Ya manufaa ya kwanza ni inakuwa kwa muda wa siku chache sana. Unaweza ichuna kwa muda mrefu. Hiyo ni long harvesting. Na pia kitu kingine iko na ile uwezo wa kukosa kugojeka magonjwa ingine kama stem rot ama black rot. Ukameanda tekenda kuona mashiara jamega. Ukimwaga pale kwa nursery. Hapo kwa nursery unahakikisha kwamba imechukua siku ya muda 30. Hapo ndio utaweza kupata miche yako iko na afya mzuri. Ukipeleka shambani inaweza kunaili vizuri. Na ukipeleka pale shambani mwako unaweza kuipea spacing ama kuitenganisha kwa kiwango ya 45 cm by 60. Ndio uweze kupata mazao mzuri. Na kitu kingine ningependa kueleza wakulima, kwa shamba lako usiweze kukua na ama kuweka kweko sana kwa shamba juu kweko inaleta pia wadudu. Ukipanda inafaa kuchukua muda wa siku 45. Tena hapo mkulima asikose kuweka manure. Manure inasaidia hata kuchunga kama kuna joto mingi, inaweza kubisa vile moisture kwa mchanga ndio hiyo mmea iweze kukula. Akagita kago kedare. The next harvest unafaa kuchuna after 7 days. So after every 7 days unaenda kuchuna. Mkulima aweze kufanya top dressing ya hii sukuma after 1 month. Akiwa ashapanda after 1 month. Top dressing inasaidia kupea hiyo kitu rangi yake mzuri na pia inaweza kusaidia hiyo kitu kuwa na majani marefu ama majani mapana. Neli wa Kithinji, Weru TV, Murimi, Uriume.
akari kuma dharakani boretie munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ko baringa njeki bagitariria gutigwa nyuma kirimantu jegi urimi bariuga ni bethirite bakiona Kindiki akithiurunka ntere ingi cha Kenya kuige kakawa majani na into bingi indi bationete njera yawe kiri kugeria kuige korimi bwao bamithere muno ndengu muya ugembe na kinyamwere ni bamuritie kuriungira karibangi batharaka bakiuga magita jera maingi agunaga kiatori bare akuena kwawe Irunduni. Makena Mbabu na andikithitie Kajoka Akaribaba. Kariba Tharaka na baingi bao barene arimini bakuromba munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kutigirani akubasuira thoki andengu mwere na nthoroko iria bari magataburi akuthiguntu kungi gutetheria arimi kithoko ya majani kawa eria na mira arithina imenti akathichokoria ngako kuongera nation ya eria nation ya kawa nation ya mayani lakini waya wetu Tharaka ndengu thate mwere ni 10 nthoroko itoguta abungore tugatete ntumeto igo tole mangena nthoroko na mwere na munya na kana membi tole maga ende totio totiega tio gakwa igera story yeto twenda ginto bieto na beyembega okaira kora konge ende gwato tio kende getanio ntakuona no akambe gagwa kende ke wananto na kana onto ndachiarwe nto na ndege naga Mchoni oe tomiona tokuona babu bariuga Tharaka niyo ete industry na thainobe na utongoria wa munini wa rais na niwega kabaretera industry kenda baomba gutetheka bakamuririkanaga niyo totire maga eria totire maga mira tigo tole mandengo na nthoroko atogorero iyo bieto bwega kende ke baito tetere mbura thabai industry tino chiena garotero rwa chekarige chiena garotero ra marimanti tokona gwira teinu ndeni ito yarome twatetheka twatiga nkinya kuthenia ciari betu ni oriria bakumuromba kwiganania Mutharaka na kuriunga wadi jingi antu bari onthe kugendaga kwa Irunduni mukothima kwenjana gia kuria ngona kende kia getana ronde awa ke Irunduni agatanto kabanenkera irio ni ono ambe kumura tari ukakwana akumbike raundi enu ingi naye chekariga raundi enu ngathi marimanti enu ngana thiko nathi takathwana kenda bakuganania antu bonthe to Irunduni ake ndiuga Tharaka eto itorovera mechanda na twenora mono no ntotigo otie mandereo twena mono otie mechanda twenio mbeumbithi Tharaka bariuga kuma gutwire kuandamanwa atana andamanano ntoni bakumubagite ota mwana wao ende akendelea ugu bakambiriria kumugaruka omenjensi Tharaka tandamana lakini ende itothiete kugitata itothiete kurothata no ntobwambi kendeke otikwenda otomenyara turi tigo turuga tuta mwana ware gatuga one time ukenuka muchie kikaoma mse nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita Makena Mbabu Akariba Isiolo bareba umite kirimiriga ya Harti na Isaac ni batumite bairibao rugendo rwa kilomita 600 emwe kwa emwe mwanka garuni ya rais kenda gutariria thina ciao kirigekaro na andikibanteto antubaba bariuga ni batwerie mathina jankuchenyo cha munda jwa ekangiri 800 ntere ciao donyiro ngarimare na kinyabura timiunderia nandi bakugeri ugwatine bwa kuthonoka njarene ciao irombare yao nandi ni kirinkiama ya NLC gokinya na mpointeriji yenda kubathiriria thina ciao banta murangiri ari na nteto tariria Kiama baru rijoro Isaac na ati baria baturaga kaunti-ini Isiolo batumite bairi bao kwambiria rugendo rwa kilomita 600 kuma Isiolo monka garuni rais William Ruto kenda kwariria mantu jiraja bainyiritie mono thina cia munda. Imepita muda miaka 60 mpaka leo wazazi wetu walifariki hapa na leo kuna kijana wetu anatoka na mguu kutoka hapa kudemonstrate kutetea haki yetu kwa sababu tumedhulumiwa kwa muda mrefu na sasa even now tuna flag of one of our own aende paka State House apeleke malalamishi yetu tumefuata channel nyingi but nothing has come out of those channels we have followed. Now we are here standing by asking the government, the present government, to compensate us and give back us our land, as simple as that. President Ruto, tunakuomba uturudishie ardhi yetu kama wewe president wetu ambaye tunakuamini na tunakuenzi na tunasema wewe utarudi. Leo tutume ndugu wetu huyu hapa na Osman
hawa wawili waende watufikishie kilio chetu kwa rais. Kwa majaliwa tunatarajia majibu yetu tutapata. I stand before you today as a son of this soil, representing the voices of indigenous community from Isiolo and across. Today we begin a justice walk from Isiolo to State House to deliver one clear message. Our indigenous culture, lands, languages and heritage must be protected, respected and upheld. Munda jojo bagutetera bariuga jote konyire ikamagana janana jurajo wandine ithatu irio Burat Ngarimara na Oldonyiro. Ardhi yetu kama sisi jamii ya Hati na Isaka iko kwenye wodi tatu. Wodi moja inaitwa Oldonyiro, wodi ya pili inaitwa Burat na wodi ya tatu inaitwa Ngaramara. Ina extend all the way from mahali inaitwa Gotu to the border ya Rumuruti on this other side of the Laikipia. And ardhi yetu ina cover around 1,400 square miles. In acreage is around 870,000 acres of land. Nkoroki bakwenda nkiama ya gutegera Miunda National Lands Commission na gwatimba rubangi gutegera Mount Joja ukaire kenda gutigire ibakona Kyoto. National Land Commission and the entire Ministry of Land ikuje ifanye review, ifike kwa ground, iwache kutumika na babonyenye. Hizi shida ni time bomb, itakuja kuleta shida na maafa na hasa katika majamii. Kenya tunaomba National Land Commission, entire Ministry of Land zikuje kwa ground, wakuje wasikize wazee na former chief na minutes ziko. Inke reporter Nteto Chairo kuma Isiolo, Beta Bantam, Murangeri. Akariban Kabone na Arua ni bathithite maandamano bichine tia DCC ntere chia kia Muitari area na aria baguteta ni kunyia kwa rita cukuru ni yote ya Nkabone. Bariuga mwarimu munene nethirite akirongwa wingi bwa ana cukuru neje bakienda kuthingatia uma nawe DCC akibekira wira ne bogo chonko nonto bobo na kuba machokyo ntukuite kuraja. Muthuri Murioki ari na Nteto Tariria. Ibara bashirite cukuru Nkabone Technical Institute mthenya naru ibombete ko bakithia maandamano na ukinya obicine cia DCC ntere cia Kimuitari na kyo tekingi nikiraba kwa cukuru ije nyombete kwina mamono kimanto jege wingi bwana onto brea bakona buthapo gichinjwa. Suspected inflation of student enrollment figures arito barero kana ba arito ngiri mugwanja na in real sense arito bare ni arito less than 300. Si wandani wa hiyo institution, lakini nimeambiwa Nkabune iko na wanafunzi wale ambao wako kwa record. Sijui wale physical, lakini wale ambao wako kwa record, ambao sasa tukienda hapo kwa record na ile ambayo PS amepewa kwa record, wanafunzi 6,000. No DCC akibachokiria abrete mnajwe goro ibarara muchemanio kiatongere bakumembu Isiolo Tharakanithi Meru Samburu na Marsabit bakiariria onto bobo potigira cukuru iciotea cikonana kwamba kuna himizo si hapa Nkabune tu, kuna himizo ndani ya nchi mzima ya kutafuta wanafunzi wajiunge na vyuo vyetu vya kiufundi. Kwa hivyo jana tulishinda tukiweka vichwa vyetu pamoja, tukijadili mbinu zile ambazo wananchi pamoja na viongozi pamoja na ofisi za utawala ambao ni National Administration watashirikiana kuona kwamba tunatafuta wanafunzi wetu waingie ama wajisajili katika vyuo vyetu. Kulingana bo bugete kwina witi nambere bubwingi burabathithitie mono bwe kwa kiba nyomba kitumba kona ni athara nene bagwita kutina ritwa no tunyomba ya twakite thaiti nantu batu ikitara nyo twakira nyomba ira twarito kinya twana stage nyomba cia kinya 3,000 ngiri ya 500 na haru ankwire nyomba Nkabone ngiri na ngiri ya 500 antu bankabwe ndaitu kinyete antu akunoga ikwithirwa economically tukwina makapisa kinya bara bajukite maroni kenda tuchwa twaka nyomba cia alitomba kwa accommodate alito ibaurire
na muthia DCC akibera mantu jau jonthe baraba ugirite bakinyite ofisi ciao akagita kati kuraja bakitho bakijategera. Nyinyi pia msichukue misimamo mikali ya kusema ati hamtampea PS time ya shughulikie masuala yenu. Nyinyi mkuwe wananchi wangwana, hoja zenu zimefika kwake. Hata hii ya leo pia tutaipeleka kwake. Tupatiane time. Muthuri Muriuki, Wuru TV, Mutirijwa Kangangi. Onde anto nkurukia ngiri 40 bakwerekana gutura na mawathe kaunti-ini ya Tharaka Nithi kiribo ni ngiri njiri yake baciandikithitie na kwewa kandi cha mawathe kandi iritethagĩria muno antu ba mawathe kuona utungata bwa thirikari na uthu bo bumirite kirigikaro gia atongeria ba mawathe aria baeimo ritani jagu ikaria giceria kenda kugunika kumania na thirikari ya kaunti. Nicholas Chabari gatumenyithia antu baria bena mawathe ba Tharaka Nithi County wareba kwirigirwa akwithirwa bare nkoroki iyangiri 40 kuringana na mutari uragomba kwithirwa uri othaino antu baba ena mawathe kaunti ya Tharaka Nithi baraba ingi ebao bationete baro acha kobananiria ate bena mawathe antu ba mawathe nkoroki ngiri 40 na baraba ina certificate ushare registration kuringana na data ira bakona kwa National Council ya LEMAP batikinya ngiri jiri kuni kuonania antu baba ingi bati assess bona kandi we disability na ko batumba ku enjoy opportunity no ere ke county government basari kuika to hospital na tumandu tungi thirikari kendo batethia na misanda era ko ya thirikari gutiga gutwekeka ibakweya na kimenyano muremabu agatigagwa tafadhali mono masinani tukuromba mono machibo meto makara kuruthaga untu ibato consultage tugetani tue tukumenya thina cietu kuma umuthi kuthie na mbere uri ngavana uri MCA uri DCC uri ACC uri county commissioner kuma umuthi ni twambiria guca obicini cienu na twocha turi organized kamuga twigua na tuyo tukwathana nontu sheria ne kuga tugukira muno twakira miaka 15 na tutitare gukua tukirite kumenyekanite ogwo igita aria bakurikanite na member ba mbondi ya manto megie magwathe ya Meru nikenda bathina mbe na kubarutana burabomba kuja bamwe na kuthondeka magwatho mama kabatetheria kubathetera kaunti-ini ya Tharaka Nithi bathina mbe na kuonekana bagitethuka ta antu baena magwathe mawatho ta maria tukwenda gukurukia ni makuona mtu uria wina wathe ni akurikognizeka thiini wa county government and national government. Tukwariria mauntu makurutha act ya Tharaka Nithi County na Mheshimiwa Asunta 2018-19 ne come up with a bill. That bill it was nullified, it was cancelled. So we want to come up with another one as the PWDs of Tharaka Nithi, or do some amendments of the same and align it with the 2025 bill here National Assembly so that we can come up with a board and the empowerment funds. Kumomonde elekane kwena antometagwa caregivers na parents with children with disability. Koma chuka gamba ng'ombe Peter Nicholas Chabare. Ni bwega mutegeri wa Wero TV nontu bakugwatanira na unikire nteto cietu ngakwendera kagita gakathongia une otugwikira gatanta nteto cietu kire nteto cietu cia thaa 3 kagwatanira na Nili wa Kithinji mbitagwa Dorcas Wakaria monaniria wetu wa mathithio agukari Purity Richard. Ni Wero TV.